govorim u ime organizatora ove manifestacije, to je Centar za kulturu i opština Šamac, koji već dugi niz godina organizuju manifestaciju ovog tipa. Ove godine želim posebno da se zahvalim Ministarstvu privrede i preduzetništva, jer bez njihove financijske pomoći bilo bi nam malo teže da organizujemo ovu manifestaciju. Ove godine imamo nešto malo manji broj izlagača u odnosu na prethodne dvije, a jedini razlog je što imamo manji broj pčelara. Njima je prošla godina bila izuzetno loša i neki od naših stalnih izlagača su morali da otkažu učešće zbog nedostatka meda. Ali i pored toga na ovim štandovima naćete veliki izbor raznovrsnih i kvalitetnih proizvoda. Znači ima meda i proizvoda od meda, čajeva, ljekovitog bilja, prirodnih kozmetičkih preparata, prerađevina od voća i povrća, poljoprivrednih proizvoda, znači ukrasa od drveta, rukotvorina, ručnih radova, domaćih slatkiša i tradicionalnih jela. Mislim da će svako od vas naći nešto za sebe. Izvrsna je ovo prilika da se naši proizvođači u direktnom kontaktu sa potrošačima predstave u najboljem svjetlu i da spoje ugodu sa korisnim. Mislim da ćemo danas poslati jednu lijepu sliku iz našeg grada, da ćemo uspjeti da privučemo veliki broj posjetilaca. Hvala vam još jednom svima i vama izlagačima i gostima što ste došli da nam pružite podršku i želim da naredna 2 dana provedete ugodno se družeći u lijepom raspoloženju. Kao načelnik opštine nastavimo ovu tradiciju otvaranja ovakve vrste manifestacije ovdje u Šamcu i slobodan sam reći i u ovom dijelu Srednje Posavine ovdje i moram to reći pored svih gostiju, pored svih izlagača koje želim da pozdravim ovom prilikom. Posebno želim da pozdravim i dvojicu svojih kolega načelnika ovdje, ja to volim reći iz Srednje Posavine, jer to pokazuje da smo na nekakav način ovdje svi zajedno okupljeni oko jedne ideje da ovaj dio Posavine preraste u nešto što smo možda dužni generacijama koje su iza nas, a to je da ovo malo ljudi što je ostalo na ovim prostorima bar objedinimo u zajedničkom cilju da ovo područje bude ljepše, uspješnije i privlačnije za one koji dolaze. Evo, zbog toga jesmo 11. put ovdje i želim da se zahvalim Centru za kulturu za ovu organizaciju već drugi put za redom kad je Centar za kulturu u pitanju ovog sajma ovdje. Ima 60-ak izlagača ovdje. Raduje me što smo protekle 2 ili 3 godine uspjeli da uz ove izlagače koji su bili u nekom prethodnom periodu pojačavamo i hoću da vjerujem da možemo i narednih godina kada je riječ o prehrambenoj industriji da ih bude što više ovdje i siguran sam da će moje kolege iz susjednih opština, a uz pomoć i Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara pripomoći u narednom periodu. Posebno ću se zahvaliti zaista danas ovdje jer svaki put neko od ministarstava u Vladi Republike Srpske podrži ovu manifestaciju. Prošle godine je to bilo Ministarstvo trgovine i turizma, odnosno pretprošle 2 godine. Ove godine je Ministarstvo privrede i preduzetništva ovdje, zahvalit ću se i pomoćniku ministra gospodinu Andriću i naravno ministru Petričeviću jer 9000 konvertibilnih maraka za ovu vrstu sajma nije mala stavka i nešto što nam je zaista potrebno u nekom narednom periodu da ovo izraste u još jače, u još bolje. Hvala im, hvala ministarstvu, hvala Vladi Republike Srpske i hvala svim vama koji ste danas ovdje da pokažete da Šamac, evo, bar ovim prazničnim, da tako kažem, a evo s ovim počinjemo i neku prazničnom proslave na području ove opštine, živi i da je ljudi. Najsrećniji ste vjerovatno svi vi, a i načelnik opštine kad prođe sad od marketa Đurić koji se otvara do ovdje i vidite punu ulicu ljudi. Volio bih ja kao i vi da je još više ljudi. Trudit ćemo se da u narednom periodu i zadržimo ovo što jeste i da pozovemo da dođu novi investitori ovdje, a evo i sajam je prilika da promovišemo ono što je ovdje interesantno na području Posavine. Moram to reći ovdje, raduje me evo i danas novi tržni centar, 24 nova zaposlena čovjeka ovdje i ono što je posebno bitno, ponovo šaljemo poruku i sa ovim sajmom ovdje i sa otvaranjem da je Šamac spreman da prihvati svakog novog ko želi da dođe, da investira, da gradi, radi i da posluje ovdje. I to je ona poruka koju smo slali svih ovih godina i slaćemo je u narednom periodu bez obzira na razlike koje među nama postoje. Živi, zdravi bili, hvala vam svima i dozvolite mi da evo kao načelnik opštine svečano proglasim otvoren 11. sajam meda prehrambenih proizvoda. Hvala. Hvala vam načelniče, prvi dan sajma pečen.